Kuruka yom kahumuro program Church of Uganda Anglican half hour ntucheyongere no mugenyi witu chiriyo nayongera kutugambira ibintu biri kutangaza ibyo kutekateka mutubiri kubasika ngo umuntu nayabire cy'abantu bona n'abazire bamucwire naki kunka kagaruko mu mbabazi uyo mugenyi witu mbamwita Isaiah aranitwe kuruga kabare reka yongere gutereza ubujurizo etawuni yandema batandika kumpiga batandika kundonda nareba ntacine kindi narwarenzito kunamazire narwarenzito narwaremira mweno nashakubi ishacere nabire nsibire roxy ryargori yanema kureberera ebyara binabire njire byargo byatanyagurika narugwa aho kusibira nabugwa mweno kugira ati ogogwa beraha ubona kukubwa ikire nabandi kutambura mutawuni tu yakabare kunabire ndyaho nabuga n'abantu ababire barakora mu bakeri ya hotrof bari kushohoza kasasiro erimo tugati tubiri amwe na kabani kamwe kunabirebire narabari kubinago mu kasasiro ahabere hariho bwa street kid buto kandi nabire ndi chairman wabo so nahurira umutima gwanje gwagira ati za kupikinga turi tugati oturye ahabwo kuba nkabanyine njara nico nakozire nazo muri ryo kasasiro natupikinga mu kubandebire bayirukanga nabarinya natwiyamo stani yankwatiraho narara muri ryo kasasiro nagisibamo nasibamo n'umushazi nembwa nempu ndarye byakasasiro na campingamo obwire bwinji nararamo no kuraramo nimwe nanukire nkajara kubi nkasha kubi ntanabi kagwalire nzito nemira kuye 2023 ntakeshuka gahamizi murobwo bwire bweno bunabire ndemo ndarese njaga amino gakabaga yiragwira kunabire ndyaho izere ntaryayebwa naguruka mu kasasiro nyegwiro mubumba gwakitoke gukabagugagire mama yandeba yalira kuyarezire namuzamisha namuzante oyererire nyomo wa zero talindirira because akabara kirakundira nare warashangu ni kunkungulira mama yagumizamo nanye nayirukanga na agenda naro nagumizamo nagumo nakore byanje mutawuni kunamazire etawuni yandemo etawuni ko yamazire kundema hagiro muntu wabira njumire ko yabira njumire namutanga namanyanti abwo kuba nkanda manyanti kwato muntu no kumuniga kiranyanguhira so namutanga kunabire mutangire hayijo tari wenye wete nakimanya ko yajire nyowe nayikandatera ndarapagulira kuza kushanga nashanga ndi kutero mukade kunashangira ryo mukade yayirukanga nanye nayirukanga yatorogwe nanye natorogwanje ogunde murundi nabwe naguma nkino mu mutima kujya toga umuntu obwire buryayikana yamubona so naguma ndamugwera ogunde murundo gunamugwerire hayijo muhara muto kwa ijiro muhara namukwato mukono namubuza nti wali kuruga nkaye yanje ati ndi kuruga umusitera no mugeza high school kwanze nguri kuruga umusitera nahurura umutima kwanje gwaje ati za mukitera ukuza mukitera ne kandi ari kuza kujunwa nanga kureba ari gamba kanjira mukitera ndamangu no kurya so kuna ikireyo nkabandesize njaga nyinji nyagwiro musiko mu kabuti na no muhoro naza yondi interested kujati mfunemere inge namara njende kuna tahire mu gate abana kubandebire bakabaramenye binabinda kora buryo mwe yatari kujatira rwa rushuma rwa rwisi reba rwa resi rwenjaga buryo mwe yagambe cyabira lenda bampereza muhanda nakumizamo buryo mwe karantina nakumizamo nazo mu kiyungu cha Gaza High School kuna tahiremo abakuku bandeba bambira ati kareshtama nashtama bampereza kasafuriya kebyo kurya nkarya uko hagati nahagabo kandi sizenjaga nyingi kuna amazire nahora bari kweshongora barya byoma nahora umutima kwanje kwajati za kuhurira bari kweshongora nayirukanga nazo mu main hall omubabire bari kweshongorera ndabashongora ko bamazire hazaho mu buruzi yaburira nashtama intebe yabereruka yenyema nashtama baburira yajati karabare ndakujunwa mwereze mikono yagambe bigambe binakwasira yajati Yesu Kristo taye no musesi kufa koreko kwetisa ebibibi akatunga magara gataho nahura naye ndanguntunga magara gataho magara ganje nareba gantamere yajati kori kwikiriza Yesu ohinduke cyihangirwe cyisya naye reba najanti kuri ndahinduke cyihangirwe cyisa akaburire ngiri yankwataho yagambe kindi kigambo yajati Yesu tarijire kucere nsoro banja koreka kwikiriza byo byahandikira nagira nti Yesu gotaracera abantu rubanje mama kancero rubanje yambinga n'abanyabuzari na tata na bene mawe kanze kurikiriza Yesu gotarancero rubanje nayirezo mukono gwanje kujunwa ko nakiramisho owabira ari kuburira yareba nyowe yayirukanga yampunga because nkabandi nkomushazi
ndasha kubibwenu kunahikira mu misho tino wantenderereze nyo no kunshabira ati baranshabira akwata muzindaro cuba najya nti nikiriza Yesu kuba mujini w'amagaraganye tina no washekire nagagire ngo ahangu kuri kayo tina no wazizire ngo mawe nakwata musiko gunabire nyegwire nanenza ye nabire nyine musho na no muhoro nabyereza nabitaho wajya ati kare twakweshenjiriza atagero wakwata kurugero yozoba amagaraganje nagahereza Yesu nagaruko mutebe inabire shitame munashitama munyino businje nahura nahinduko muntu musya omukasheshe nayimuka natahamuka kunayikiromuka mama yambuga naje ati kandi wene nchani wo mushumaho nateka amajuna mujanti mama amazimani go mushuma konka nayikirize Yesu yanjuna mwana nijaha onyakire nko mwana nango nyakire nko mushuma az mpaka zano mumpereze sedi mama yandeba yarira nanye narira because nkaba ndakine cyo gukora kantine any other option yankwata yantwaro munju yisho kibarimwa enziteze nabire nyine bazikiza ambwenu nahurira ryozoba naba free naba nahurira nayera bangurire bijaro bisyaka najare bijaro mama yashubira yanyita mwana wanje nashana muri recognizing na janti mama namushaba na mujanti mama kare nyikiriza ngaruka yishimeno ze kwega abo nabire ndi kwega nabo kashanga bagira mu secondary nanda kutandikira hamburira nareba bwire nkafisa bwinji nareba kutandikira mu cyakashatu ni hale munonga naro kuzo mu cyakana harimo bwana buto namandishana nayo bwana bwana ndasa kwebwa kanyise kiniga nanganye bwe nkanige so naza kushaba umwanya ninya nagweshabira nagushaba nashaba umwanya gwe cyamukaga nahigwa bagumba nahige cyamukaga nahige cyamushanjo nahigwa nahika secondary nye cyakana ne cyakatano tindaryeji nazo mu secondary nkagitandikira Brainstorm High School then Nigeria senior ya kashatu naza senior ya kana Cleveland High School na Maria senior ya kana nashana garuka yo elevo na Maria senior ya mukaga wabo murokore wabo umuntu waburisha abo murokore kuna kiro mu cyamushanzo natandika kuburire njiri naburire njiri natandika kugenda mu makanisa ekindamanya kuna mazire kujunwa n'abajunwa bo najenigwe nabo bamwe bakantina bakajata gumuntu karabasa kuba kataka murugira makubuhiri nanga ko kuniga nkabantu babandaza ganyenka bumwe bantega nk'ibintu barebe yaba nagiba bareba nahindukire so mweno nareba nahinduka totally so kuna amazire nazo mu secondary ndaburire njiri nazo mu senior ya kana ndaburire njiri senior ya mukaga nabo mburizi wenjiri naburira kurugo mu dasi to kuzomu zindi okuzomu nankani mweno nareba Yesu yanteraho muhanda kuna amazire naza omuvaka naburire njiri ya vacation kurungi munonga naura nkomoro kire ndi kujanti Yesu na wamane because Yesu wanjinire akanjuna ayine kigendererwa ndagira nti Yesu wanjinire amagaraganje tino kamurama because nkakole bibi bingi Yesu kuyamazire kunjuna ubabire bareto muhiri omushuma mayibo Yesu yambatiza okwetwa murokore yahindura address yo witu nareba ibintu byabonera naza muse munazo muvaka vacation yaho naza university naza mwaka go kubanza nareba nagumara ati niyo mwaka gwanje gwa kabiri nabwo ndi kuri Yesu ambere murungi munonga kubahereze kujunwa bari yabayaya bo abotaha nabona bo training ire naki tarho mwagarukire kubwabwa abo nabirende nabo abo ndamanya abo nabire ababire bari under my leadership hajenirwa abantu bashatu abo nagarukire kuburira ingiri bakajuru na hato no kigaruka yo burra yes bamwe omwe ne master wa primary ndijara koro mu bitongore hamwe nabandi barekoze isa ahubwo mbabazi za ruhanga ndijara kora basi so ndi kureba Yesu ari koro umurimo gw'amani kandi abinji hatabagireho bwa street kido buto hariho bumburire bumwe buri mu ishomero bwangire kugaruka ha street bumwe bwagaruka kwega cyo nico ndasimira Yesu umuntu ro kubaje yagera hanjaga hari icyo kintu cyora kwita addiction ejo kugiragaho ninga kwere mesaka kiragera ko kimwe n'ikintu kitangwe iwo kakibasota ecyandemezo garuka hanjaga ko najenirwa abajunwa banjangura atekwa kweyangisa nkaba mpurira nko muntu ari kuresa mpurira akasimero kampu muliraje sometimes konka nshibira njye ati kuntashemerere kuresa
because nyo nkarese njaga nyinje naja nti konka mukama ngirire mbabazi zitagaruka kurese njaga so nayiyangisa munonga hariho n'ababa batakamanyaga ngo njunwa bamwe bagindetera bamwe bantamu za diru zaze nizo kushaka kugiguza bashanga nabirekire najunirwe koreka kindamanye cyanteganizize abwo kuja nkanyine effect yo kuja ati nkanta nyame kiro nkabanyamo mushana ekiro mbona kuza kutamburamo no gukora ibindi ko namazire kushunwa namare myaka 3 ndanyamo mu kitande cyanje ntakahungira ndahungira mu mushana zikibi 12 uturo tubona kwije zikibanka shankina za mukaga mwenda uturo ndeba ntatwine so kunamazire abishemwe banshabira narebo uturo ndanyama mbungire nza kitanda mbungire ndebe bintu byarugamo omyaka 3 eje wahozo mu kitande uturo tubura abantu bona bagwejeje iriwo urukureba aho Yesu akaba kutayayirata ninga sitani ke kutayayireta nkaba ngiraho kutekateka bingi konka kandi at the same time nanyiturayizinga gejo time yo kugira ngo tinahungira nyemuka nkwata Bible nzo mu sitting room ntamashanyarazi tandika kushoma Bible rero nguma ndareba ntekateka umwe ndebebe nakozire bumwe umfuna time oshwangu ninko mu mushana bimwe mbikora mu kiro so nareba with the time jonanka ni jombera yija yandugamo okay ubo kirya hato ahiturugamiro kiryo mwana muto kiryo munyeto kandi eminyeto ha myaka yawe temptations nzibazira nyinji munonga ningashi ebyo kubakeme kina kiriye niwe nubasote birebe nurabota ha bintu umwe byabe bikushemeza ukabihingura no oryoda kugira ngo no yemerero hamere wa comparing na life y'abaratwiri life eyindimu nayo narugiremo life eyindimu ndagikunda munonga because eyinabire ndimu butwire bweno bakaba barampiga baranyirukaho n'amasasi burisha bari kumpiga ndarara mu mabara ndarara ndazina dance njyo mushamba konka ko namazire kujunwa nareba naba free nareba nashumuruka nagira abanywane banje babajunwa namanya nto kwiba nekibi namanto kushambana nekibi mweno natanisa kare nabona aho ba mentors ba mentalinga bangira ati ora college ora twaza batiya ushemerere kugamba bati ndijukariho ubwira ubunangambaga bigambo bitarashoboruka byitu byabayayiza arazima rya katorize nkai so nsiza kugamba ne woshanga utindi kugamba rukiga konka life eyindimu ndagikunda munonga kusinga inabire ndi mabwo kuba hati ababire baranyanga arushozi rwitabo nabire ndiba barajatira rutabanirwana ngarurikafa hati no untine nawo uzarajati mwana wanje because ahabwa mbabazaruhanga hamwe no buganza bwagira amagara ganje no tanzire no untine nawo uzare no taramanya no warajataho gumpa kanyuba baranyeta mwana wanje ninye nabiro muntu ntine nizina hacaro ntine kindi hati noranyetenga no mukanisa nyoye nkanta shoma abwo kankanda korere bibabakade so kunamazire kujunwa bamperezo bwa misha nawe minyeto wo busaba dikone bwitu bwa cathedral nareba Yesu yangirije mbabazi hatari kujunwa nkabiri hati ne kindamanya tine na inobire ndabalikwe ninye nda present ninye ndashongora ndakora praise and worship mu cathedral ya Rukiga aho kunamazire kujunwa niho nazire nti Yesu aratangaza buri mbere Yesu wanyire mu kazasiro akana bisa kansiga kankora batiya tine chikamuremo amen. Hiweri ha program Church of Uganda Anglican Half Hour echoneshe kachokubanza kandi twabatuine omwami omunyeto arneitwe Isaiah akiriyo natwerezo bujuruzi yakiriyo nagamba hanshonga yobuyaye kurugombu yayo kabo mu Kristayo konka echoneshe kachokubanza esabitero kwija twisha kubantu yongerayo kumariro bujuruzo ahaboko yinte mukama kozire umagaraje nebyamana kandi bitangaza nabwo icyo reka twumuriraha mutekana sana nbet ko mujoni esabitero kwija tujagaruka turi kumarira ishikeke Church of Uganda Anglican Half Hour yabane kushitiwa hilaka Uganda